Иван Босилчич е еден од најпознатите и еден од најбараните актери на помладата генерација. Подеднакво е успешен и како театарски глумец и како глумец на телевизија, меѓутоа многу добро и пее. Иване, постои ли нешто што не можеш да направиш, е врзано со глума и со музика? Hvala ti na lepoj najavi i mnogo mi je drago, uvijek sam mnogo srećan kad dođem u Skoplje. Pa, gde ne mogu glumački da se izrazim, ja krenem muzički da se izražavam, zato što smatram da je reč mnogo moćna, ali gde reč prestaje, tu kreće muzika. Имавте свој бенд во средна школа, Рок Апотекари. Како преломи тоа од музика да се запишете на глума? Пошто Slučajno, sasvim slučajno, zato što sam smatrao da ću ja biti profesor književnosti ili profesor nekog jezika. Međutim, iz velike ljubavi prema poeziji, ja sam počeo da javno govorim poeziju. Onda su me profesori samo onako malo usmerili ka nekim takmičenjima i gde su u žiriju bili profesori sa akademije i onda su me iz 3. godine gimnazije odveli na akademiju. Vanredno sam završio gimnaziju i paralelno sam išao 4. godinu gimnazije i 1. godinu akademije. I iskreno da vam kažem, tek negde na 2. i 3. godini studija ja sam shvatio da je moj put potpuno drugačiji od onog što sam ja zamišljao. Tako da mi je drago da sad imam priliku da se vratim tim početcima kad sam voleo da govorim poeziju, kad sam se bavio i muzikom, jer glumačka profesija je toliko široka da može da objedini sve. Да, вие на почетокот на кариерата генерално и глумевте во мюзикли, така некако и почна, така да музиката се чини дека никогаш не ве остави. I još uvek. Ja sam skoro već 7 godina član Nacionalnog teatra u Beogradu, Narodnog dramskog teatra, ali su mi ostale sve muzičke predstave koje sam igrao. Iskreno, veza sa muzikom i sa plesom, kome sam dugo, ne može baš tako lako da se raskine. Tako da je za mene ovo idealna pozicija. Во текот на вашата кариера имате одиграно бројни улоги. Која од нив ви беше најтешка за спремање, односно со кој лик најтешко се соживеавте? Ima jedno u pozorištu i na filmu. U pozorištu mi je najteže bilo da igram Maneta u Zoni Zamfirovoj. Zato što ja sam Užičanin poreklom, to je neka zapadna Srbija, a Mane je Nišlija i taj govor je potpuno drugačiji. Onako, stvarno, retko koja reč se poklopi. I prvo mi je bilo izuzetno teško da savladam jezik, ali kada se otvorio jezik, otvorio se jedan fantastičan južnjački mentalitet u koji sam se zaljubio. Tako da sad mogu da kažem da sam polu-nišlija, onako polu-južnjak. I za tu predstavu smo dobili mnogo nagrada. Eto, za tu predstavu sam, na primjer, dobio najprestižniju pozorišnu nagradu u našem regionu, to je Sterina nagrada. I mnogo sam se trudio. Nije sad tu bitna nagrada, nego hoću da kažem da zapravo svaki trud je blagosloven, svaki veliki trud se isplati. A na filmu sam u onoj Sva ta ravnica televizijskoj seriji igrao ciganina boksera. Mislim, imali šta dalje od mene, ali baš zato mi je to bilo zanimljivo da osvajam. I sada ovaj urgentni centar koji snimam, ni malo nije lak. Pojavio sam se pre neki dan na vratima, imao sam neku kratku pauzu. Nisam hteo ni da se preslačim, snimali smo tu u kraju i ja onako u mantilu, sa stetoskopom, dođem samo da izljubim Ninu Jelenu i moja ćerka Nina koja ima 6 godina kao, tata, šta je ovo? Ja kažem, ništa, sreća, tata je danas doktor. Nisam, ne, stvarno, kada dođemo kući ostavljamo onako sve. Posao se završava van našeg doma, jer onako imamo malo slobodnog vremena, pa zašto bi ga tratili na razgovore o poslu? Мислам дека публиката некако почна повеќе да ве запознава кога ја снимивте првата серија Стижу долари. Меѓутоа, некако поголемо внимание привлековте со Ранјени оров, всушност со сите серии што ги снимивте според романите на Миријам. Колку тие романтични ликови ви лежат? Дали сте и приватно такав? Pa ima nešto od toga, ima mnogo od toga u meni, ali ima još to šta drugo. Ono što publika ne zna da ja sam na akademiji, na primjer, bio veliki komičar. I kada sam počeo da snimam ove melodrame, ove ljubavne priče, moja generacija je bila u potpunom čudu. Šta je sad ovo? U svakom glumcu ima sve.
Najlepše je kada glumac dobije priliku da pokaže od svega pomalo. To je zapravo i neka naša potajna želja. A uživao sam dok smo snimali i Ranjenog orla, i Nepobedljivo srce, i Greh njene majke. Zato što smo pričali o ljubavi. U tom trenutku svi su uglavnom pričali o nekim prošlim ratovima, pucnjavama, mafijama. Eto, mi smo se rešili da odvažno pogovorimo o ljubavi, da su postojala neka vremena gde je ljubav bila centar svega. I ja hoću da verujem da smo mi sa tim pričama, eto, bar malo narodu vratili veru u ljubav i neke dobre odnose. Ili makar ih pokrenuli na razmišljanje. Da li mislite дека заради вашата популарност што стекнавте со снимањето серии и филмови, публиката се врати некако, дојде повеќе во театарот, доаѓаат да ве гледаат? Sigurno je tako. Sigurno je tako. To je nešto što ide u krug, jedan ciklus koji ide u krug, proces koji ide u krug. Zašto to kažem? Zato što ja iz pozorišta odem pred kamere. Pred kamerama malo sazrim i onda se vratim u teatar i uvek se vratim izmenjen. Sa sobom povučem veliki broj gledalaca sa televizije da dođe u teatar. Nije to samo slučaj sa mnom, to je slučaj sa svakim glumcem. S druge strane, postoje glumci koji ne izlaze pred kamere, a toliko su moćni da ljudi potpuno hipnotički dolaze da ih gledaju u teatar. I sa svih strana, tako skupljavši publiku, mi održavamo pozorišni život. Ali sa sigurnošću tvrdim da svaki put kad im se prikazuje serija, da se veći broj slije. I preporučujem svim svojim kolegama, postoje neke kolege koje kažu da ne vole da snimaju. Treba se potrude, treba da izađu, sve od intervjua do televizijske serije da urade, jer to mnogo znači za pozorište. Последниве неколку години снимате во Русија. Tako je. Како отидовте на рускиот пазар и како се снајдовте со јазикот прво? Jezik sam znao od gimnazije i kao veliki ljubitelj ruske kinematografije i ruske poezije, ja sam neprestano svih ovih godina onako pomalo govorio ruski igre radi, kondicije radi. I eto, ispostavilo se da mi je to znanje bilo kapitalno u ovom trenutku kada sam dobio poziv iz Moskve. Odigrao sam glavnu mušku ulogu na njihovoj nacionalnoj televiziji u jednoj istorijskoj televizijskoj seriji i to mi je otkrilo potpuno novi svet. S jedne strane, otkrilo mi da se potvrdi koliko smo mi, pogotovo, na primjer, Makedonija, Srbija, koliko smo bliski sa ruskim narodom, koliko je to slična kultura, a s druge strane da vidim šta znači biti deo jedne ogromne, ne velike, nego ogromnog prostranstva, ogromnog tržišta, velike sile. I s treće strane, koliko je zanimljivo, koliko oni nas uvažavaju. Baš zato što smo mali, a održavamo se. To je za njih onako... Во Скопје доаѓате на концерт директно од Москва. Tako заради je. тоа што во моментов снимате. Sad snimat ću u Petrogradu. Ovog puta ću biti u Petrogradu i doletit ću direktno za Skoplje i radujem se zato što svaki put kada dođem iz Rusije donesem neku novu snagu, imam nešto sveže. I to mi je naročito drago da dajem publici u teatru. A ovo će baš biti direktan link. Snimam jedan film, moderni film o trgovini i umetničkim delima. A može li biti bolje grada za to snimanje nego Petrograd? I evo, i tome se mnogo radujem. To će me mnogo osvežiti. Jeste da je u pola ovog snimanja u kojem se sad nalazim, ali sve može uz dobru organizaciju. Дали сте размислували некогаш Јелена да биде гостин на вашите концерти? Публиката тоа го бара. Jelena je skoro uvek gost na mom koncertu, Međutim, ali na u publici. Ali u Да, publici. на сцена. Pa za sada ne. Tražimo, nego čekamo neki baš dobar pogodan moment i dobar neki povod. Da li je to pesma, da li je to možda neka predstava u kojoj ćemo se sresti zajedno. Najprije će biti da će to biti neki njen video spot, jer sada Jelena ima neku mnogo lepu ideju. Ne mogu da otkrivam u njeno ime, neću ništa da otkrivam, Dobro. ali vrlo brzo ćemo se Ама spojiti. нели сега снимивте песна посветена на Нина, која што наскоро треба да ја промовирате, а во тоа сте вклучени и двајцата. Jeste. Jelena je tu uključena kao podrška. U pitanju je Dečje beogradsko proleće,
To je jedan stari festival koji je bio posvećen deci. I vi znate da su i u Makedoniji i u Srbiji su počeli lagano da izumiru festivali, sve se premestilo na internet i na televiziju. Pa grad Beograd je inicirao povratak dečjeg festivala i ovo je već 3. godina da se okupljaju javne ličnosti, i glumci, i muzičari, i ljudi sa estrade i teatra, da ujedinjeno održimo taj festival. I ove godine kada su me zvali, ja sam rekao, nemojte, molim vas, imam ovo snimanje, putujem i za Rusiju. U stvari, evo, jedan mali uslov. Jel možete vi da napišete pesmu za moju Ninu? Kako za Ninu? Kažem, lepo, pesma koju će zvati Nina, koju ću ja lepo da poklonim mojoj ćerki za ceo život. Još što se njima dopala ideja. Za 3 dana mi je stigla fantastična pesma. Fantastična pesma i ja sam to snimio uz veliku Jeleninu podršku. Ja pevam tu pesmu. Prošle godine je Jelena pevala za Ninu, ove godine ja. I znate kakav je to neprocenjiv moment kada sam svojoj ćerki rekao, Dušo, imam poklon za tebe. Ona kao, šta? I kažem, pa poklonit ću ti pesmu. To je bio moment za ceo život. I već danima pevamo pesmu i već u Beogradu se već zna. Vladimir Grajić Graje. Znate ko je to kompozitor? To je kompozitor koji je napisao molitvu koja je pobedila na Euroviziji. Čisto da znate ko je to kvalitet pesme. И еве за крај, ја прашав и Елена, мора да ве прашам и вас, кој е построг родител? Кој попушта повеќе на Нина? Zašto me pitate to? Sad ću morati da priznam da sam ja. Trudio sam se dugo da budem strog, ali ne ide. Ja popuštam. Ja u posljednje vreme popuštam i pa šta, i dalje ću. Мило ми е што се видовме, што поразговаравме, што го најавивме вашиот концерт во Скопје, 2 концерти во Скопје, еден во Струмица. И се гледаме пред концертот да видиме што има да ја понудите на македонската публика. Dođite, jedva čekam da se vidimo. Исто јас. Sve najbolje.